Thukuru uyu wa muthingi wa Mathanji uri itinaini ni kuma tauni ya Rumuruti na wanjiriirio ni gukuhe mweke ciana iria ciumite family cia nduriri cia urithi mweke wa guthoma. Ciana nyingi kuma family ici cia urithi itihotaga kugia na mathomo makinyaniire kumanagia na mathina maumanite na unduire muhituke ni mahinda, ng'aragu, ciiko cia uhaguku wa ugitiri na wici wa mahiu. Imesaidia kumaliza hata hali ya umaskini katika Laikipia, na pia imepunguza pia vita, imetusaidia pia kupata amani, kwa sababu the more watu wanaerefuka wakienda shule nini, wanakuja kuona hii vita ni mbaya, tunastahili kuwa pamoja. Na kufikia mahali tuko hapa, tulimpata Mheshimiwa Sara Korere ambaye ni MP wetu wa North Constituency ya Laikipia, na akaweza kukutana na hao watu wa Batuk, jeshi la Uingereza, na ikawa watakuja kutusaidia, na mpaka mahali tumefikia sasa hivi tunaona wametupakia hiyo shule rangi, wametuwekea pia na gata za maji, wametuwekea pia na rangi ndani ya madarasa. Gwakwa weru gwa thukuru uyu kuratanywo kunyita itemi inene kugarurira mutugo uyu o undu umwe na kunora ciana ciao. Murugamiriri wa thukuru uyu Samuel wa Ng'ombe na Major Jonathan Taylor wa Batuk mataririe ati kuhumba riri gwa thukuru ucio guguteithia kugacĩrithia ikiro cia mathomo na kuhe ciana nyingi mweke wa guthoma. Kabere-ini ciana ni rakoragwo itegũkorwo na gĩkeno thĩinĩ wa irathi, irarĩ nduma, no rĩu hena ũtheri mũnene mũno wĩ mbere yao. Nĩtũrakena mũno nĩ ũndũ wa kuona atĩ gĩthomo nĩ gĩgũthiĩ na mbere. Nearly everyone that is on these projects, all the soldiers that are on these projects are actually volunteers. Ona waciari matitigitwo na thutha kugathĩrĩria tabarĩra ĩno, makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ ciana nyingĩ nĩ ikuhota guthoma amu matirĩthiaga ng'endo ndaya. Hii inafanya pia watoto wajisikie wako kwa ile mazingira mazuri ya masomo, na pia itaimarisha elimu, na natumai mwisho wa mwaka tutapata wale wanatoka na marks nzuri sana hata kuliko ya last year. Hii miradi itasaidia sana kuinua, kwa sababu kuna vitu vingine labda hawa watoto hawakuwa wanaelewa, lakini kwa wakati wataenda wakielewa. Iguru ria ng'aragu iria igumeire icigo imwe cia bururi marahoya thirikari mahe uteithio wa irio. Ngiribotera Inooro TV kuma Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.